Kako je mišljenje o Zvezdi među navijačima, među stručnjacima? Dešavanja, to jest, hoću da kažem, previranja u Crvenoj Zvezdi su nastala od 2005. godine posle onog katastrofalnog poraza Crvene Zvezde od PSV-a kad smo u revanšu pukli 5-0, da se tako kladioničarski izrazi, pukli 5-0. Onda se tražila ostavka Kljajića, još tada. Sada ću možda reći nešto što možda neće svi razumeti, ali ja jednostavno to moram da kažem. Ako su već hapsili Kljajića, pa mu nisu dokazali krivicu, zašto su onda Kljajića optužili za nešto što sami ne znaju? Ja bih samo postavio to pitanje. Ako sam kriv, ako ste mi dokazali krivicu, hapsite me, osudite me i toliko. A ne, ovamo me hapse, ovo me puštaju, a ovo me traže da se opet vratim da rukovažiti mesto Crvene Zvezde. Šta sad to znači? Da je neko bukvalno pravo novac. Ako, to bi trebalo da utvrde neki drugi organi. Možda čak i fudbalski u nekoj meri. I pravo da vam kažem, nije tragedija da Zvezda taman i da ispadne iz lige. Možda tako treba. Evo uzmite primjer jednog Nottingham Foresta. Dvostruki prvak Evrope, Tavori sada u drugoj ligi. Tavori je oni u trećoj. Pa nikom ništa. Ali tu nema potplašivanja da se vrati u veći rang pa u veći. Ne, tamo se isključivo, ali isključivo kvalitetom dolazi do mesta na kome se sad treba. I nije tragedija. Jedan Milanović je također ispadao iz prve lige. Jedan Nottingham Forest. Pa je bila tragedija? Nije. Još koliko timova je tako ispadalo? Trebalo bi mi čitav dan da nabrajam sve to. Bivši prvaci Evrope, bivši osvajači kupa kupova, kupa UEFA ranije i sada. Oduzelo bi to previše vremena kad bi sve to nabrajao. Ali kažem, nikakva tragedija ne bi bila da i Zvezda ispadne iz prve lige pa da se vrati možda i jača nego što je bila. Najpoštenije. I Zvezda kako sad igra? Nijednog momenta, ni protiv onog Apoela sa Kipra, nije zaslužila da prođe dalje. E sad, što je nama tada priznat nepostojeći gol, slažem se, nije bio gol što njega je Duno, pa Duno pokazao na centru. Ali treba se setiti isto i nekih sudijskih nepravdi ranije na račun Zvezde. Ne jedne, nego možda i 101. Ali to sve zajedno ne menja činjenicu da Zvezda sada nema ni tim. Kada je Zdenek Zeman došao s trenera Zvezde, prvi sam ja, kao navijač Zvezde, rekao to nije trener za Zvezdu. Ispostavljao sam u pravu. Šta se dalje desilo, vidjeli smo i sami. Ovo Zvezda, i što je najgora stvar, Zvezda još nije dotakla dno, tek ima da ga dotakne. Tek ima da ga dotakne, a to će biti mnogo bolno za navijača Zvezde. Pa i za mene lično kao navijača Zvezde. A dno će biti onog trenutka kada odemo u drugu, pa možda čak po ovoj igri koju prikazujemo, nama je mesto u trećoj ligi, ne ni u drugoj. Najpoštenije. Ovog momenta kako mi sad igramo. Što se priča da će kupiti Zvezdu? Pa, to su neka, kako da kažem, govorkanja sa strane. Sada se niko ne zna ni da li će biti privatizacije, mada u suštini bi trebalo, ali da li smo mi za tu vrstu privatizacije, da se to sredi, da kao u Engleskoj to da uspe ne može. To nas mora čisto. U Engleskoj je privatizacija potpuno uspjela jer tamo su drugi zakoni. Tamo se zna ko šta radi. Tamo se završio Drugi svjetski rat. Ali kod nas se ne zna ko šta radi. Kod nas ima gomila plaćanja ispod žita, što se kaže da prevedem ispod stola. A u Engleskoj sve je javno. U tome je razlika i zato privatizacije kod nas mogu da kažem da ne bi mnogo uspjela. Šta mu se uzmano staro? Matiš i Pločano staro. I zbog njene može da radi i brzo.